Bombe! Amakuru ari kuvuga yuko uwitwa The Ben atakiri kumwe na Pamela cyangwa se yamazije kuba yatandukana na Pamela. Ese ibi nibyo? Abantu benshi muri kwibaza ibibazo byinshi, abantu benshi nta nubwo muzi ikijya mbere, ndagira ngo nze hano nkuhereze amakuru gatanu kuri gatanu atari ivumbi. Banza wumva aka video ubundi nze nkubwira ngo ese byagenze bite ubundi kugira ngo The Ben aba yakwenda kuba yatandukana na Pamela. Banza wumva aka video ubundi nze nkubwire. Umugabo barastressa, umugabo nyine arahinduka, muragenda nyine yarakwigizeho umwana mwiza, hanyuma mwagera mu rugo akahita nyine ahinduka agatangira kugukubita. Niyo mpamvu ntanamushaka, ubwo se ubwo yankubita gute? No kunkubita nabyo ntabwo yankubita ngo mbyemere, ngiye burya nabikunda nyine mbyaye sinshaka, nabaho n'imyaka. Abantu bamwe bari kuvuga bati ubundi uyu Pamela ko yari yaravuze ko atazashaka umugabo, ubundi yamushatse ate? Ndagira ngo rero mbaze nkubwire ngo ubundi Pamela ni muntu ki? Pamela cyangwa se Uwikeza Pamela niyo mazina ye bwite, n'ubundi ngira ngo dusanzwe tuyazi. Yavutse ku itariki 31 z'ukwa mbere mu mwaka w'ibihumbi 2000, bivuze ngo afite n'ubundi imyaka 26 yonyine. Akaba ari umugore n'ubundi w'uyu The Ben cyangwa se Mugisha Benjamin n'ubundi tuzi ku izina nka The Ben. Akaba kandi yaritabiriye Miss Rwanda yo mu mwaka wa 2019, ariko n'ubundi biza kurangira ategukanye ikamba, kuko ikamba icyo gihe ryari ryegukanywe na Megan, muramwibuka cyane uwegukanye ikamba. Muri 2019 rero, nyuma yuko ageze kuri finale ariko ntiyegukana ikamba, yari umwe mu bakobwa n'ubundi bakunzwe, murabyibuka cyane. Abantu mubyibuka neza, abantu benshi bari banazi yuko Pamela ariwe n'ubundi uzaba Miss, ariko biza kurangira atamubaye. Uyu Pamela rero ni nyuma yaho yaje gusezerana na The Ben, Mugisha The Ben, uyu n'ubundi bari kuvuga ko batandukanye, baza ndetse no kubyara umwana ari we Runa mu kwezi kwa gatatu muri 2025. Akaba aribwo umwana n'ubundi muri kumva ko ubwo amajije kugira umwaka n'amezi makeya. Ariko rero ibintu uko biri kugenda bivugwa, biri kuvuga yuko n'ubundi uyu Pamela ngo yamaje kuba yatandukana na The Ben. Uyu Pamela yagiye ku rubuga rwe rwa Instagram asiba amafoto yose ari kumwe na The Ben. Nyeho nagiyeho ndi gukora ubushakashatsi byantunguye cyane, cyakora wenda nabonyeho amafoto nk'atatu ya nyuma Pamela agifunguriye Instagram. Amafoto abanza nyine urabizi ko uko ugenda upostinga hari amafoto aba ari aya kera. Amafoto 3 yo mu bukwe niyo yonyine asigaye kuri account, andi yose uyu Pamela yasibye. Ubundi ibi byatewe n'iki kugira ngo uyu Pamela abe ajye gusiba amafoto? Ese ubundi ko yaravuze ko atazashaka, byagenze bite kugira ngo ashake umugabo? Ndagira ngo banze ukande subscribe aho hasi, ukande like kuri no video, ujye muri comment utubwire icyo ubizi. Ariko reka nkuhereza amakuru gatanu kuri gatanu, amakuru atari hivumbe n'ubundi arebanye no kuri ibi bintu biri kugenda bihwihwisa ku mbuga nkoranyambaga hirya no hino. Mwagiye mukomeza kumva abantu babivugaho, abantu bamaje kubivugaho, ibitangazamakuru, abanyamakuru, aba-influencer bamaje kuvuga kuri ibi bintu ni benshi cyane, bo ni benshi cyane. Ariko reka nkuhereze neza update, ariko wowe banza kandi subscribe. Umuntu wese wakanze subscribe kuri uno muyoboro agenda abona update nk'izi ngezi. Icyaba rero ngo cyateye uyu Pamela gutandukana na The Ben, ikintu cyabiteye biri kuvuga ko mu minsi yashize ngo Pamela yataye urugo, agenda hanze, ajya kwirira ubuzima kuri beach, n'ubundi yahawe yari ari kumwe n'abandi bagore b'inshuti ze. Ayo ni amakuru ari kugenda atambuka hirya no hino ku mbuga nkoranyambaga. Uyu Pamela kandi bivuze ko yataye umwana wabo Runa amusigira The Ben, Mugisha Benjamin amusigira The Ben. Bivugwa yuko uyu Pamela ngo yavuye no muri aho kuri beach. Bivuga yuko na The Ben yamuhamagaraga akanga gufata telefone, akamuhamagara ngo yageze n'ubwo ahamagara Sherry Silver. Bavuga yuko ubwo nyine ngo Pamela yari ubwo yagiye kuri beach, bavuye aho kuri beach irangira yigire kwirebera igikombe cy'isi. The Ben rero mu gukomeza guhamagara Pamela, muhamagara byanga, ahamagara
hamagara n'ubundi uwo nguwo Sheri Silver, ariko n'ubundi birangira connection ziri kwanga. Abantu rero bari kugenda bavuga ko batandukanye, ariko mu by'ukuri nta nkuru zemeza neza, gusa n'ubundi ibimenyetso bigaragara biri hanze birigaragaza ko uyu Pamela n'ubundi yaba yatandukanye n'uyu The Ben, kuko kujya ku rubuga rwa Instagram ugasiba amafoto yose y'umugabo wawe ni ikintu kigoranye cyane ku bantu nka bariya babazi, ni umwanzuro ukomeye cyane. Ngira ngo wanabyumvishe yuko n'ubundi yari yarataye urugo, bivuga yuko uyu Pamela asa nkaho ari kugendera mu kigare n'ubundi cy'inshuti ze, ariko amakuru uko aragenda akomeza kutugeraho turagenda tuba updatinga. Iyi ni Menya Nibi info, onge nyita Menya Nibi. Buri muntu wese wakanze subscribe kuri uno muyoboro, nakwibukije yuko nkwibutsa yuko agenda abona updating nk'izi ngizi ku gihe. Ndagushimiye, we twabanye, ciao ciao.